Ara reboro ni rora gucokia wanake. Ru gwira ko reboro ni rwakwa. Ru na rwa waina-ina wa kiandege rutagwo kanise. Kanise reke ndo akuikare. Na rwa musaimo. Rutagwo kai twake gutuma Kenya-ini. Atutuma Kenya no atuconorire neki. Musaimo. Na musaimo na reka jorwa yokothi. Ni ngumwita. Ni agirirwo guka. Ni ngumwita. Honestly ni undu waku no nginya ndimwikire in my bucket list. No nginya tumwikire kuma mwaka uyu ngi. Musaimo aje gubanga rugano rwaku rwa guka gutumiriria. Atibete andu Kenya-ini magire muiritu akigarurukira iguru. Aya. Ati indo iria cietiro ni thwa muiritu aringithane no muiritu ahanaga ri. Neno gakorora kirore ndiri uria kirendio. Uria kihana. Agara ndogora ndatwarana. Akena ithira atina ikurie biram point. Musaimo keinuka. Chapa icio ciatigirwo kuu. Secoka kunegera thutha ucio. Niagoka kwere horo. Karibu sana. Ngai niakumenyerire my bishop. Ninjikite wega. Na agakumenyerera. Muno. I have been okay. Yes. Togo kibanga kiungano kuria Mahiga Primary. Ni muthenya wa kuma 29 ginyagia 31st. Na turuge mwaka. Crossover. From the 29th, 30th, 31st. Ziko ithatu. Na no ginya tumatangathire guku. Mahiga Primary School. Yes. Na muthuri ugwitwo Reverend Mwangi Zakayo ndagakorwo kuo. Yes. Bishop Muthe ndagagikorwo kuo. Yeah, tugatirire the priesthood. Na overseer. All of us will be there. More than 200 and something bishops and pastors and priesthood. Wow. We are co-hosting. Yes. It will be big. Wow. 29th, 30th and 31st. Kuma thaa igiri cia rucini. Ginyagia kurugia mwaka. Ginya thaa ithatu cia utuku. Yes. Muthenya wa 31st no gututaga kiburikiru no guthi ginya. Ni guthi mpaka che. Yes. Mahoya, what's the theme? Worship and thanksgiving. Yeah. God has been faithful. Amen. Faithful despite all. I tell you. Yeah, he has kept us. Geithia muthikiriria. Ndakugeithia muthikiriria riu muthikiriria kana mwiroreri. Muthikiriria na mwiroreri. Wadu matukanire muno. Riu mundu amenya kana TV kana radio. But wherever uratuigua ni ndedo arata kwa majira mathikagiria na headphones mewira-ini mabũrũri ma nanja. Ni ngumugeithia ringi na ndimwire thank you ni gukorwo na ithuĩ ihinda riu riathi gutiri ha mwaka na muno na haria ndiragiukiire kunyitira mageca-ini ndiragikorwo no muranyitirire Baby Top na Sweet Master na timu yake. Na mugakorwo the show was even there before I came. Na niwe agagukora kandu mena kindu ngikorerera. So thank you ni kumanyitirira na ni thank you ni gutwenda, thank you ni kuikara na ithuĩ, thank you ni kwenda amemerekia itu na njuge orona ni ndina gikeno kingi muno ngioka ha gwika show ya kuhinga mwaka nigetha tucoke Ngai enda tugitungane mwaka ungi. Na ndimwire karibu sana githomo-ini kiu twamwitira na karibu sana show-ini ino akona uratwirorerera mundu ungi nigetha twari ciugo cia gutiriha wega 2024 until we meet again 2025 Ngai enda. Wow. Maraiga todo next week ndogakorwo kuo ri na wina githomo ri ni marenda gugwikirira sadaka ati umuthi ni marenda kuruta sadaka na gutaithi matingikira tigana ngore toroha tigana gutire kindu mangikira maraiga atia no metirio ni karango na mero ndi murwaru na ndoretio India no utari handu ri mundu tigana matingikira andu mahea mundu murwaru gato mahe last chance andu mahea mundu Kenya agikora itu mahea mundu murwaru kana rathikwo riu tandika hau ni nguire wire Tracy ahingure woro hau na ndike jeje memoria ni mariga rokoro ni maguta andu githe ndi mutungatiri ni hana hotoka kamagaca na Ngai akadithi ni njui gu switch kuma magaca nginya twacoka kanitha inde ruti magaca ni wira ni ndikoi kundu guku guothe haja ndu itakoretwo baigate wana ku enjoy tu mama leto gwitwo maingi muno my lord bishop ya Zebu riu kwenje ndirongereirwo ringi uratwo atia Jacom uratwo mama ni kuma Zebu hena Jacom na ni jaru yana tako jaru maranduire ogwo te Jacom Jatelo Jacom ati ni kuga chairman
Chairman kiongozi Jatelo Jacom. Uri utu no karirikana Jatelo Jacom. Jacom. Na mamothe hatire nduri ona. We maundu mathirari. Tiri coketi. Tigana ora ketule kijo. Uti ngiruta. No. Ni akone gugikira. No bagende murwaru. Hatire ngiruta. Acio tigana ora ketule wira wetu tani na maundu. Ni thikiriria hii. Bishop Mose. Yes. Geithania. Oh my God. Atea. Rani ndire bae giumira. Ana tiga kwa maheo kimeta mahetha ici tugitwe kurikia tutare na mitho mere 0700 65 9554 umuthi ni tugukuprove bro tugutara nawe 0700 65 9554 0700 very good ndeka utoto the gukora 98.002 tigi ona igana ni wari yuria Aiki athinetwo nĩ ũrĩ iũria cigĩe na ikũgweteka ũmũthĩ nĩ tũgũkĩihũria kaba tũhare cia Fuliza Biz kũrĩa 820000 account namba ciaku cia thimũ ĩkĩre ciringi 99. Bishop Muthe, yes, good morning. Morning. How are you? Very fine. Yes. Diagĩũka. Karibu. Ndarehe Zebu. No warehe Zebu. The goat. Jacom. Jatel Jacom. Ndekũnjĩrĩte ndaiguĩra haha. Ndinamenya hitho ĩkũhithĩtwo guothe. Yarahitha kandi. Very good. Na nĩtũgĩkenete nĩ gũka mũciĩ ũyũ. Karibu. Na karibu sana athikĩrĩria na eroreri. Tũkĩũhĩgio. Yes. Maũndũ maya maimĩte roho-inĩ. Maũndũ matuĩkire physical. Yes. Anogia tukiohigio getha tuhote kumenya muikarire iyo na mwikire wa maundu niguo hau niho tukiri na nikio mwiciriria waku na muonera waku wa maundu niguo ngituma uria niguo utumaga gawekera muthingi wa kiria Ngai angika. Yes. Na nikio mandiko maiga thiini wa Mathayo 22 ati tawa wa mwiri niguo ritho. Ni undu ucio ugikorwo ritho riaku ni rigima mwiri waku wothe no yurwo ni utheri. Ati tucokere ringi ni Mathayo 6 mwari wa 22 tawa wa mwiri niguo ritho. Can you imagine mwiri waku ni ritho? Tawa wa mwiri ni ritho uria wona muonera waku wa maundu niguo gutheragiria mwiri ati kana uturo ti Ngai. Anikio Jesu akihonia mundu amuragia ni ukwenda Ngai ni endete no we ni urenda. Riu tuoka kuonio uhoro wa gutua matua ma kwenda maundu maria mena riri mena gitio na maria mangituma goci na wa Ngai wonekane na atiagwo irindi-ini. Ina mathani arogocwo. Amen. That is so powerful. Yes. Thank you so much. Tukuerera kuma hau hatawa Bishop JJ ari haha, His Grace ni wakoria gwitu Nyandarua County kou Nyandarua gukorwo guikairie uguo nitwendaga guririkania andu turi Nyandarua ona matucambia ati twina KDS turaga tukamwira ni njega ni cia gwitu nikuo gwitu. Word of today, the theme tuko bado kwa laws of seasons and times. Yes. The law na negoretwo ngiuga lo mawatho ni watho na ni watho ni itanaingira show-ini ri ni ugeithitio ni andu ingi muno haha na mangiriganira tari mundu itako Evangelist Boni wa kura priesthood anjira ngwire atiri ati ndaga gukinya ngethi ciake egutinde muraka. Oh no, hatire bata. Mega Steve na keuga ni eguthukia kirathi giki. Mega Steve ni ndageithika. JJ Junior kuria na ikundo no etereire show. Alex wa Jamii Pishori wa Boy wa he miano ria wa kura sutu atasutoka famiano. Yes. Mutumia wa Sir James witagwo Grace wa Sir James ure wa ngoko inya na mboko ario hau na ngoko ciake inya tu itikiraga hau na cingikira hau no nginyendie na kana arie. Yes. No ageithio ni mundu witagwo Dr. Ken ni akenire muno hiria ndakureheire mabuku haha na hivi kuri mwe riandikitwo ni James Dobson leragio horo wa wikira mwana waku courage na confidence arari athire nginya aragura UK na arani postage have bought this book just from this show. Yes. And I'm happy to hear that. Athikiririe ntu turamatonyie nginya thiini wa gutuika athomi na aciari megugithoma makiroraga niki mararera ciana nacio ukageithio mwiri tugwitwo Karo
mundu gwitwo Naomi Kamiri, Grace nyina wa Rugami, sister ya Sabina Honorable ekuria Texas, Alex wa kamera cia ici citagwo CCTV, Eribo wa Legacy, Eribo wa Ngurwe, no wa Ngurwe, amen. Eribo Emitambo na riu ndaretwo ndungi no wa Ngurwe onake Muigai wa Njoroge ni akugia Ndugacoka mwena ucio kunjiranira kuria ngiri ndire kameme ndire goku Muigai ndenyere atengeithia ndire goku akingeithiria kunya wanyona kwe ndire goku turari na thimu ndaraya ni ndokira guteithura na bara njoka guteithura bara ine yake wacokiro kimigarure gituika yakwa riu ni ndi mwena ucio no ne arajira na gacira kahiu muno na gacira kau ni aregete kunjira no ne arajira ni agugatangathithia guku njanjo ya muturire ate he kaundu waririe gatamukenirie ni watwirite horo wa mau ate maingira kuria githaka na ndire he tuthuri tuoraga twetagwo ngati twarutagira muthungu wira na gwitungi twari githaka twina mau tukora tore tuhoraga ri tuka tugacoka micii na thutha ya atumia aria matigitwo a mauma aria me githaka macoka githaka mucii makeka ate na thuri acio ni maciarire ciana nyingi muno nyingi ate na waririe na karuga ga kuonania tondu wenda ria kuonia muthea wake ri te mwana wa ngati mwana wa kamera icio ni gwarauga ate ni aipikire na kigone weragwo riu ri ate niwe uratema ate mukoretwo mwere arata ndange expect no warie mierio teo kameme-ini ate ni mwana wa komerera Muigai ni ndiaugire uguo I was misquoted ni ona ndiari radio-ini I don't know rira njirigite gukorwo guko I cannot tell na ni ona stomach teo ni ndaria no nyende Muigai atuerie muno no waririe toko ndagitari kibicho ari guku akiaria mugambo kigu katari wako kana TikTok ni ndajoi wa Muigai ri ni ati ni mwenyewe ri still we no suspect agati ndi baba wao ginya ni wera beka mefte ka Muigai wera ki Muigai no mundu munini tondu ni Muigai na matini na ndore bibiri uga ni makahingurura mirango maria na kira na anene riu kuhingurura mirango maria na munene ri batu atatu ya rika maria na kira na munene yo ciao igato maria na kira na anene riu kuhingurura maria na ni munene riu magatu atatu ya rika sasa riu ginya riu makinyete kugane ni baba wao you hear those cases in court riu gotire horere no riigua kogo we gutire handu kwetete komerera asa onakora handu ha gwetirwo ti murugamo wa kameme ti murugamo wakwa ni woni wa Kenya na Sofinga Muigai ni ethe mubio handu amuhake mai mabaraka acoka githari na ugero thari na kontiru athe ngithibatha murira ngithi tutatu ni tuigana agatoro geisha itha ndaiga ni ngugutumira message riu ngiuma a big deal kiundu kia kunjanjwo ni society awe ndungitindanirwo riu hari okinyite ri mwituku ha utindanirwo mundu gitinana no mundu taratara matuku make wega mundu tari mathabu ni ma estimation wewe mwituku ri wewe muthuri riu wagirwo ruto mburi ahorio ukondo horie ri wewe muthuri thai mwituku akuya tiga ya didoke maka ure dira ndahora atiriri mundu ni aragia gethukirie tono mene ngugite tiga utindo kihana namba gutiri mundu ngituma utiro ngituma rigo cambia andu akwa ni ugwatitie roho wa Muigai wa Njoroge ata negertie kurona mundu ucio muno na muno na ndirageria vi ure tukona na Mwangi na Muigai wa Njoroge 2035 tireu tono ndarakibangira gakwiraga gaikara ku achoka marima ekacokio marima na ndaimiri necoke mutitu riu ri ndakiona thimu ngirora rogo ndona mutungatiri wa Ngujirika na icio ciume kuhingia ciugo ciakwa ni ngoretwo ngira ndikona mbia ni ndeithagio na wa Ngujiri ona rire twari kuheana irio mai mahiũ andu matorwo ni kigunda meri ni nduragio no wa Ngujiri na ona yangi maga ku ndeithia
Wangoji no aingira na ni wanyona wana nginya na ngari ukamenyaga no Wangoji ne mutumia murata wakwa na no muhunjia wa mbere kuhunjia mugeni kanitha wa Priesthood Fellowship kuma na wahingo the invited guests no wale wa mbere na hindi mwende America ngikora twarite mwana wakwa thibitari na agekithia fundraising na mwana agakoma Gertrude itare kuo akongania andu haria mambo ageka she's a dynamic lady na ngai amurathima muno ajira na kenini mataro maya na akingurira thiguku iria itegutangatha muigana wayo tondu ni gutenga tunatenga nendo agutenga riu ciangi magethi makinyirio hau ni turianirira thutha-ini tugika mathabu wiki yo yathira ri ndirakorwo tungihewira ndakwirite ni ngurumirira sweet master muno ngurehere cai wake wa Ben Rose no ndinahota na ni still ndiratwiragia Tracy kumenya onake ngurehere cai muiganu but ndatuika busy muno andu acio gutiro ndwao ndiramenyire wiki ino but twahinga mwaka tugiuka Januari ngokoro na wothe inya wa Stacy na wa Stacy ndiramarumira bumper riu ndiramenyire na ndona gio hwaini aratangio na riu chai wa sweet master wena guo ndinahota ne ndakorwo ndi busy andu ni maratia cai ni nane ni marera kaje mundu ucio kurigana ora arugaga cai waku kuo utari kuo aigwetaga magesha master na wera wakiruba ndeto ciake riu ndameraga nginya njuiri utuku no mutigane mwega rucio mucamanie murasta muthenya ungie mundu na ningukutwiriria we nginya Stacy ngukurehera ndeto icio kozaga kanoga kana ngukuhe lead ino na mafia lead nigetha ati ndugakinoge ningi acai negakwira we relax yo hau relax hau ndire konene thiete very good mundu ngi wa kugeithia muno ni Archbishop wa Ng'ombe na Bishop Michael Wanderi thank you thuri cio ni marogo magana ni muno very good ngai aro mateithie muno yes Senator akwira ati ecero hure thimu ikirirwo maguta hure thimu urahura ekiro maguta na neo vai thaisi umenya thino ni nditu ni igua matangatho magura gwathie na igua ni ithire na ru anjira ati ira baby top ndicero ahure thimu ekirirwo maguta na neo vai o uguo ti atakoro tu ne kuhoria radio athio ndu-ini uki na mena ne gutumakia twire ngari yo ina murutwo Topaz no irogamio amenya ofisi yake kwa Topaz driving college uthimanite na cero kugu edirica-ini iguru no guikuruka tonya mamwira ngatigwo guguthiaga uria kuria ni arire riu hau na ndugamano nginya narageria thimu yaku kuingira ndugamano ya uraiwa ati warie na manager ndukoe thimu ngeni Senator iro cero utumia Bishop tega tirica-ini na ngari hau arageria thimu nigetha uge ati ni ndingiara raini ni joine no ri uratangatha ni joine na mwene horo uyu ona mena muthuri wakwa bonao ona bia icio ti ciaku ti cianyu ni ciake ni orareha riu ndugamano ya iroiro riu ndukumenya uria ugugika ndikoe thimu ngeni wageithio ni mundu gwitwo Edition yes Edition mutungatiri ndimenyaga kuria thire na no uheaga mburi ya githiguku no ni anjira yamuonete kundu mukawa na family ndaona tama out of the country ne makoro kuria mariko no mburi yakwa igongo ya thiguku no nginya kirehe acoke agithina ku kungi he mundu ungi haha witagwo Brandon ndakore toro wa Brandon ni urahete horo wa Brandon twatigana ha Tuesday alifanya ile kitu ndakorete ne ndehera ngoima yothe atira ndehere guoko na mbaru no ciothe ciganaga thungura guoko nona guoko kwa ngoima ya Brandon ni guoko rogero guoko yani ni toothpick kana toothbrush ile ithagirio ku ndio na mundu uyo mwenyewe ni veterinary ngoreka mundu na degree ya veterinary henete ati ni psychology veterinary athomeire Egerton no ndimenyaga uria ndwekage ciake ndiramutira thecere nguku cindano ndakurira ngimenya nginya cindano nyitaga wate atituika mundu wa kwamba hama 19 utunya Joel wa Global Events wera ire wera tents na events riu thaici Brandon events ngirigano ni nyamu ndigithe ndiakwirite hane anjirire bata twauma ha Tuesday sore ndathire ngimukora na bata igiri to nigwe ndanege na radio-ini no kabata ngiarehire
tondu mbata icio kuigwo thi nja yakwa ri muharire uria mbata icio iraharo Ngai nginya kabrosi keira na ne mbata igire no ihana tari gutumu nteci na ngoma to ciana getari 1 2 3 kwa fra gari yake ri iria kuita nayo ri nuthu ya buti ri yari na kahinda kanene kanya muici yakinyithirio parking ya Zenita negetha thambirio ni mwene kiateka tondu iririkana Brandon mwana kacio please uri mwana wigi urimi icoya kinjira ati ni arakuhanga ati na husikana ni kucambia mahiu make te mahiu kire to mahiu unoga maheu umatikio ratori wewe wakarega ngonia batesho no ni sikiagirete ni radio ka wega kwanja mwendereto ati ni rarekia ati wakakinya kire kagia kuma juice ndona itumbe na maya yona itumbe na maya igete rere ni igete rere geraga kaga kwa kira tiga tareria igete rere Nehuri ketocokera haria tuma andu ane megututanga andu ane magutugia muno na no agethio ni Reverend Kathy Kiuna ai kanuma ndamugeithie muno mutungatiri na thina mbere kuruta wira kabisa thank you Reverend Wangujiri Kamjoro artist ai muthe ngando ni ingi muno guku ni marabera riko inga mwaka Pastor Nicholas wa kanitha witu wa Thika thank you wa ngare wa kure Rolex ni I give you few Liz wa Germany na jiratiriri mantangatho mau ureka weherie marenda kuigua show maundu mau no gutangatha rita we wiki ni uguo rigo mundu rarehe thina ati nginya ne biro ne kuro ucerera ni ndiramaka ni andu all the way from Germany rarehe fujo ati mahorio go from Germany wacha na kuno go to stock mundu githia role mandu ma bururi wao that is stalking us we are in Kenya wewe angalia kwenyu Germany that is talking bururi ngai ni tuteithie turogie muno we are under pressure tutidikirwo te mwire horia maido mau keke ura tuga aga kia kagorwo ko kio gaikira sirikisiga ajira sirikisa ngamera ko kenda iro rikiro ya manya billion arateithia senator ne maguto imagine arajira te sirikisa mera ko kenda gairiro sikiro han wekiriro thimu-ini yo uhoro cio thire sikiro ya kucio tutigana na matangatho mau arenda marenda thina tukingire watho-ini tutonya watho-ini tugutonya haria twatigite na ni nyendaga ku make sure ati ni uraririkana uria twakiaririe twaragia uhoro wa supply and demand riu ni Jordan matinyi ni matonya riu ni tuingira supply and demand supply and demand tumikirite thini wa category ya times and seasons na tukiuga ni very very important or I say it is imperatively important mudu korwa akirora season and time na no nyende kumenya ciugo cio hihi na gikuyu kiega Stacy tukiuga ati season and time ni kana Bishop Muthee ujire mathaa na mahinda yes mathaa na mahinda na mathaa seasons and times ni wega muno kurora maundu macio ni twaririe muno ha tukiari uhoro wa mundu kumenya time to exit na time to get in time to say yes time to say yes time to say no and we insisted muno uhoro wa mundu kukorwa ati no uhote ngoro yaku na mecire maku kuga no na maundu maya tondu Ngai niwe undeithagia ri ona micro mukiri mabuku-ini kana ki kumekira thini wa kwa digest one I thank God for that ona kuhota guka ku disseminate that nundu muthi gwenda tuthire gacira gaceke tondu ni andu turaugira uhoro makari thiguku then we come back uhoro wa time na season is a law ni twamba meiro ha Genesis 8:22 rira thina iguru igutura ugotikaga hindi ya kugetha na ya kuhanda na kugetha gotikaga hindi ya heho na yorugari gotikaga hindi ya gathano na themithu gathano ngikwira ni winter themithu ni summer now gutikaga those are laws iria Ngai we mwene ekirire na ona kawe mwene operate within those parameters na ona haha turi it is the season and the time it is tutanoka ni cikaragirwo ni angi na sometimes I would love to invite you utukurire horerete ri ukeroragira documentaries ona ndikwenda gugutuma kunene rora parliament ya Kenya you get to know abaria maigirire bunge ria mbere ya Jomo Kenyatta atukire president
president wa Kenya na kuma rejiko kugia parliament, you'll be shocked ati gutiri ono mwe wao we mwe ni ukora ndo ginya maita gotaka mwana gaka kahura siasa wega muno kawakiri kareto Kebaso Morara. You'll come even to know at 1969 gukabe honorable Morara ari wa kitu tumasaba sijui MP. You'll come to see seasons, and this will surprise you when you get people admeta kwa mwethaga admeta kwa Linja Mwangare mebuge owe eyo ile thaici, it has never been empty. But seasons comes and goes. Aria mari hono makona mathire. There was a time I could not believe ati na ngakoro demu hujia Nairobi to ndara gikorira admeta kwa mlima admeta kwa Jokayo adu makiri athuri. You could never see your space anywhere. But time and seasons comes. Season yo kare ego kiritagira njira. Season eno wefata waku ni weke mathabu mate season ino ni ya kugurai kana ni ya kwendia nigetha ndukaneke opposite. Rĩrĩa ũrabatara kwendia wendie, rĩrĩa ũrabatara kugura ugure. Rĩu rĩ ũngĩremwo nĩ ũguo rĩ nĩ ũgwĩkora wĩ mispositioned. And I was trying to think kutuika mispositioned ni kuga atĩa ũrũngi harĩa ũtekwagĩrĩirwo. That's the reason why mũbira ũkĩhũrwo wona gwĩ kĩndũ gĩtagwo offside. I don't know how good you are in nĩ ndĩroragĩra Man City na Man U. Rĩu no ũkĩmenya firigire ehuhagirwo handiki ne hau mundu aragwo offside ni uthire warugama hari hete kwagiriire na ngwire o oikoro imukigu muvira-ini ucio thiini wa thaki acio ri ni kuri mecirige referee ndekuona kana linesman ara meja matikuona agaikara handu na striker wa kahura ngoru hau ni munyaka tu gukoro gutire wona ni gutarwo no ni ingiraga thiini no gitabaya kiuma iguru ona andu macelebrate tamagacoka makona referee eka aca ya kajo maigire harega TV-ini kare ketagwo VR video assisted delivery wona koguo ri handu aguthukaga no kage murakaru ogakorania utima kindu ta kiu. Now ni mundu umwe tu uguikarite handu haria tagiriire niho hatuma ngoru yeteo ona ithiini umuthi uyu andu aingi urona mari arakaru ri na mena bitterness ri na ringi no kahashu ni ukonaga andu mena mamudi moru nawe ri he mundu urarumana tu ona nduninite ndagika igire kumoka kameme ni urarumo tu ni ukukora andu atacio ri ni ku understand the bitterness iria ci ngoro-ini cia andu no ngituiria muno mundu ucio ndari undu ekitwo ni mundu he uru tuirio kuraga thiini wake ekitwo tene na no erihirie na anything na taru tungitwa kufuja ruthingo ruru haha na ndine na wiponi ingire gutu na ngudi ngwamba huti ugu njuga ni haha huthu hau hahuthu ingipenetrate na ciara niho ngwambiriria so kwi mundu kira gwakaga mundu angiruma akarora kona wake ruberera-ini na hena namba tabukuri ono kia kuruma mwera thank you tondu mundu ucio ngina ngeyuraga no ni ona handu aitaki ururia ona ngigwita we shaitani njuru no na gwita nginya concubine jagi you are concubine you know we relax ukahikare tokahikorio ayo iringa ahiko wathinjwo akineo kiande kana hotero kana ngerima. You know madness, but this can tell you the level of madness. Adosho mispositioned in madutawira morumuno na adosho watu kama mispositioned dole hiteo todo you never understand the time na ni hawana gaginya mundu ro atiriri ona ndarero hendo gitarero jiheshimu mwenyewe ginya we mwenyewe durehe giteo todo he handu warugamire ihinda riro tagiriro gukorwo hau ndiwe kana ni mwara hota kurora bururi witu uri orathi wewe mwana siasa na niwe ndi mutetio nani muno but sometimes we are breathing and out ri kadona sana kadona thirikari ri na bugeria twena cio na aria turaenda na aria turamena ri ni ugukora uria ndakwirira haha bururi uyu ni urathi ugikuaga kindu ni undu wa kindu gitako moral values turashirusi daily daily ngwire atiriri he maundu manyitithanagia andu matari ma notice kana maka document heda bururi wage accident tuge nyumba ni yagwa igwagira andu itoirira ciarakiukaga guku gututhakira ngai aracitomithia cioka na micinge cio na mambo mao makahura andu aitu andu acio tondu magitheragwo na ambulance ri ona marathi kuri nyumba-ini ri maroragio ku thibitari Kenyatta tondu ya thirikari twekire hakuhi muthenya ungi tugatangathirwo ni waziri tondu ni tiki ni thakame twathi hara kwa thakame ri raini ri gutiro uragio na kabira riku aca ni hatiuragio hau aca hatiuragio umenye shaitani ro wathana bururi mundu mukigu muno
a very full demon. Gomere athaga thino. Ugithi kuria wira ni urorio jitwa, tribe, age, sex. Koji ati sex. Where mwirore ndoka kurutana sex iro. Kaidiruta kana kiga kiriko. Murenda kumenya ndina kiriko todo nikio kiri horaga ko murahiga. Kane gukunika. What does my sexuality have to do with the position? Yes. I have presented my papers, yes. Or maybe ni mwake jika. I'm qualified. Ina ngine mwake ni test practical mwake ona. Then why should you? Yes. Why should you to bring at kinyamo nyejeda? Yes. Maundu makoma morimu. Na wathi haria nigetha twarera ini tuheane thakame. Gutire ciuri icio. Uguo mwaria akaruta thakame. Mujaruo, Muturukana, Mugikuyu, Mukalenjini, Mumathai, Mumiru, Muthamburu, Muthweri, thakame no yothe egatukanwo igekero blood bank. Ona muhindi. Ona muhindi ginya adani. Yes. Ya adani. Irio hau. Yes. Thakame no yegwa igatoro blood bank. Yes. Riria arwaru aya matihangitire marabridire muno mari ajia kwate ndwari thakame ri arorgo kurigana group. Yes. Blood group mame categorize AB versus whatever name it. Yes. Yajagia kuyo gikiragwo mundu-ini. Yes. Tari we ni ndakurora oguo ni nyonaga akruba ni uri gathakame ka andu metagwo Ethiopians kana Agiriama ni uri gathakame ka gathuro ka na ngatuiria mwana waku heto straightforward kana ni shortcut. How did you acquire? Straightforward. Say straightforward. Yes. Okay, safe. I couldn't anything to do the acquired through the bypass. Yes. Ate hadu kugagirwo thakame. I would love to say it in short. Yes. Thakame iria twina cio twanekirwo tutiwe ni yao. Oh yes. Kurinda domena thakame ya ndo mathoire muno. You might do know ikore wena thakame ya muigai wa Njoroge. No ikore wena thakame ikirirwo na ndowe. No ikore wena thakame ya Sofinga. No ukore wena thakame ya Raila. Kana mutumia ko keheo kana heirwo thakame ya Waria. Yes. No ukore na mutumia your brother rira bleedete kirito yo hindi. No ukore wena ya Lawrence. Ona hare mathiaga India kuma guko makaheo yo hindi. Yeah. So there are things that connect us iria tutoi. So when we come to hurting each other, yes, we may respect ati no tukoro tunyitanete handu hangi. No tukoro tuya ini undu ungi. No tutiui. To ne thoira mundu uyu muno ndiendete mundu uyu. Ndiendete Roy Scheme. No kwotha kamere tuirie mwareguo. No arutetwo. Wow. So this is the reason why I would say I don't make we are one. Yes. Na nitu connect na maundu mangi. Tika kando kohika na kohikania na gukomania. Yes. Maundu mangi very private. But he maundu general. Yes. Hari undu ngitumaga tutungane. Uikaraga Ruda, uikaraga Kiambu, uikaraga Memburi Githurai. Kahinda kanyu gothe. Katungana karuai. You are interconnected by your human waste. Mysteriously. Totally serious. No, it is very serious and it is making sense. Yes. No, no, siti master. No, mkota mtu dumule mweka nake. Imekutana. Kahita kanaka umetana roiro, na kanaka umetana Githurai nako. Na ka benji goko Ruda. Ina goko riukia kwa de nyama. Sia mafura jogu ali. Kahita kako katongana handu hetagwo ngoma tupu. Ngoma tupu, ngoma theri. Hai tukamete akinyata na gatoro ngoma tupu. Nde kuania. Kuma wakati haraya. Kwena wakarangora karangora gutwarera ithi akwe muno ngoma tupu ri hekiria kiho kahinda kau gothe gatungana ri gakihariririo wikwo induction ukirora muma haha mathiru aina oranyu teri no acoka teri ene megukobara na Mercedes ama V8 no he murigo wa mundu ucio warurukite na guko na karona TV CNN. Reire na kajuici no athiro eu ena juici no murigo wake huranite Githurai eto koma tupu ugatukana na muici ugatukana wa cokoro ugatukana na waguruki murigo cio kurikio inyuothe athi anyu athi kirero Rugai ngoma tupu ngoma tupu na gitungano kuma ngoma tupu na guthongari Rugai. Yes.
mahinda manene kwa iburi uri kango ceri maundu macio utauka na kabuku kana ka iPad tuthi ukiandikaga kura na murigo cio thia kwa ihinda tete muthenya umwe na hoga thabari tariu afura iditi mukinyu uri njira uri njira kaudu at the end of the day yes. tunakutana tukanyitana yes. Riu the problem comes when you are mispositioned. Yes. If you are mispositioned, you develop bitterness. Yes. Na bitterness ino ikoragwo yakoriko why not me ugikorwo we mispositioned. Yes. Ni ugiaga na taruri joke thutha hanini ndi kana in your time of umemera kiana exposure yaku ya guka gutuika ndungata ya muingi ni uri watungana na mutumia urakarire ciana ciake biu a mother nginya witaga ciana ciake maraya maya na ni iritu ke maraya maya na akacoka kongerera ona ndie mwa mnyumire ku mu maraya yo nyumire nako na ni nyina which your mother agigakinya hau nginya ciana ciumite nda yake na kongithia arameta maraya maya ona ungirora thikiririe kana metekire kwandika haha no mauge ni mami anjetaga no kona ti rumirie ciari cia kawaida iria ciari cia rebuke ino uyu ni mundu murakaru maraya maya na ndio mwanyumire ku utwire-ini wakwa ri you come to find atumia acio maciaraga ciana citari bangire citari handu korogereire mwana ni mwana wokaga ringi ni riria muthuri oka and ni ndakwirire horo wa thina thina na kumultiply ni relative thina na kumultiply na ndakubundithirie na mbia kungikorwo irio nyingi pio bebe iragethwo tore tugethaga kinyandarwa ciraigu ikombe na mawaru na ndu bea ndiciaraga ni kuria riaga ne koragwo yo ugu tuigana twi sawa no riria ikajie kuna bebe iria ni irapungua na ni irathithirite the quantity is reducing or dwindling hatiru ndungikaga thiini wa mutu wayo hakiri ire komandaga meciria mayo na matua mayo I don't know whether is there adrenaline ihaicaga kuma hau hatiru ndungi ni kuciara bea iria iguciarwo kaira bebe icio ithire ni bea kindu 1,880.041 yes. And you will ask yourself ni kise cira na irio irathira tondu bea nyamu yothe emuoyo ri ni koragwo na kindu gitagwo guturia ruriri ru the species na rwage rukoragwo ri sacrifice ite tondu rwage rwa kuruma irio rio ya ndakame yo yanyua no etumake fertilize koguo ni ruwi ria kuruma utuko witoro ni koragwo yamenya utoro wayo no wathira tondu rigacira no gukua na rwage ruthiraga oguo koguo ni ruwi akora ndanyua thakame rugendo ni rwathira no nigetha ruriri rwa rwage ruture ri kabange kwetu ikurume fertilize ihuruke itiga kana nona hau ndiragutwarithia species ici ri ungirorithia ni taru urigitani wa medicine thiini wa thi na urigitani wa mundu ri ithomagwo na mbia murimu ndawa ingihonia mbia ni gukuhonia so ugo no tukirika relationship kanini I'll seek more from Dr. Philip na Dr. Kimani the surgeon majire niki kiu gitu na mbia tuhana ine getha magiragie ndawa na mbia mundu no tagua hana kundu kuria guthinu pio gwitwana tuingita ki kuria gutongu pio kamwe kana twiri tanu no re mwaka no wathiro ngiguthaithaga mundu witu ngwirite uguo haha ni haregire ati nigetha ndugathie rifu kahetũkwo nĩ cai ti cai ũgwĩkwo ndĩ nyũmba kaboti ndahoreke gũciara nĩgetha nĩ ũndũ wa cai na ũrĩa mũreka cai nake ndagũtuĩrĩria maũndũ make ngũkwĩra wacoka kumaka kole tukumwe no ni ndari committed now you can get a woman like you ona kana kaire tutagaka gaitu ndekwenda mwana she's okay ni arona gya kure na gya kunyua you feel you are just good now atumia ya magia ciana ici out of pressure psychological kana mental without plan any ni mutumia huragwo kana niko kana kulika ngikubundithira time violence issue na jamu tureta gender based violence ithiaga irathi ithatu yambagirira na abuse voko kurumwo ciugo ndito itarucio ria ndarakorire we itire eto muthuri maraya na amenya wendo wothe wa muthuri arumo ciugo icio ri
akakiririria koneka daroro na murume agathi makaingira kindu gitagwo kuhurwo that is violence akahurwo riu mwiri akona daraumira na akahurwo biu agakura ri atwaragwo eukaga stage ya gatatu itagwo honeymoon uguo ni guthiururuka ukarahirwo iratu kana tomahwa hwaini kana gachaini kana no gatwarwo kanywe cai ukona ningi na ni ahera ndaga koguo ringi thutha wiki mugacoka ringi abuse mugacokerera violence mugacoka honeymoon uguo haha ri mutumia uyu at the end of the day rira ciana icikana ne hari akoragwo ataraga mathina maria mothe thoguo agereirie koguo ona ciana iria ona gatari cio kihumo kia minyamaro yake nike kiruma ciana kumarumwo na bitterness na agetie kindu mwana egwitie tari kindu kiake and this is follows in the class of entitlement the Indo symbiosis relationship that we have studied for long gatakati ni kaure muciari ni akinyaga handu nundu ndana understand time and season nduna menya ni rukwagirira guciara ona waigwa ngigucongwa wakirumba ndumenya ni rukwagirira guciara ni rutekwagirira guciara taru hatha ici mundu gutaimiro gatara ni karaikara mieri kenda twi hai economy ya Kenya hanete kuriukira haha itaimithanie na hau tha ici ni ugututanga tukwega na braido shower ngabebe shower ni ugutugia utugia mundu ni aroraga ni ha na nikyo ndirakorwo ngira ona arume ona tondu kwina mitego mingi muno na ni kuharu ona muiritu ni arona riu ringi muona na uramutigira meri matatu agatarwo ni shaitani ungigehuria mundu uyu ni ukumutindika rutake mu ugati sitimasta harete ugati ni kona ball kindu kitu munginya mundu ahorie thimu thaici ngina mundu mehorie thimu ahihinye ruo totia nginya ikera kiingire ni komura ukona ball no lego ikaire arabu ningi ni arigo boro ya hurirwo ku riu ri na riu ni maretikiriro na kwaje kumeragia dawa ona arume tigatha mathengere ngurire ku riu kumugitugana mundu me havara kore we na pitu tiga kuria ni cia kimuhe niwe he andu athie na ndarenda ndarenda ithako muhe na ginyo muhete mai na wamenya andu ni makihereire maundu makirutitwo magwigitera na ki magigitongorio no my sister kuga ati mebira ni ohebia merigo ya maithikiri magikara uguo matongorio no my sister makiuga uguo ndari hau thikireirie na mariku na ngimona na kiriku makiuga mebira yo hebia riu ri ngai wako murimu gutire ndeto citiaragio ucio horo no wathirire guo ore munene ni ball ball ni njuru kwi murimu riu mogere hebia ndorie kigomo ni ayabesa ni riu ri ukirora miss positioning ya mundu ni tumaga mundu a lose chance na ute ihinda riria ungekire undu ni ngunda gutengera muno nguririkania horo wa mundu gwitwo Esau na mundu gwitwo Jakubu muru wa nyina kaundu karia gathakirwo ni Rebeka ni kaundu gathakagwo nginya umuthi ni aciari ati ugakora your mom ni amwamurane na your sister kana your brother no kora mutiaranageria but the man playing in between ni mamu wanyu ni undu wa interest ciake kana bitterness ciake kana ni undu wa haria kugireire na no nyende ngi address horo uyu kana mwana wa mugirio tuko kana muthenya kana wari gutegwo kana kurundu mwana ucio ni wagiro kumumenyerera muno circumstances ile shara udire kwa kuhade ori citiagiriire guka kuherithia mwana uyu no mwitage mu maraya na feria no mu address kana maundu tamacio it has been so bad maundu mane mekirwo ni Rebeka agikiritie na mitine muno gatakati ka mundu gwitwa Esau na Jakubu undu watumire Jakubu agatekirwa advantage ne mama we miaka 14 reke nguria ugakirumba can you imagine ona hare tukira gwa rume anga kiri ta imagine ugithukumira kindu kiu miaka 14 just working for that thing miaka 14 ukirutira handu hamwe nona hatikinyete 10 by 10 diktakia ona kafakia thimiro 50 by 100 arime ahade kana no na no wathomeirwo haha ni Bishop Muthenda kuri ni gacira gaceke muno na tugithoma kariku no tugathake nako ati mundu ucio rutire wira 14 years akirikia mbere mugwanja kirwo akine ore wrong mugwanja agicoke mugwanja thino yothe minyamaro eno yothe yaumanire na haria nyina amutindikire the choice was mothers now ni todo nyina hihi
ari hando atara understand the timing seasons. If you are overtaken by the time or season, you work so hard to recapture, to capture back your time. Na recover. So, tumwari wa Dithemba. Yes. Na nigwenda kwariria andu. Nyitira how was Grace Bishop JJ. Orenda gutwariria ni undu wa Dithemba. Yes. Putting in mind ati niyo show ile tu corona ya mageca ya mwisho. Yes. No nyende kwira andu watch the season. Yes. Na in understanding the season, niga understand season niga kwiyuragia. Season ni ino niki gukoragwo kuo. Yes. What happens? Yes. Niki kisaraudaga. Wa mbere mwari wa Dithemba na mwari wa thakame nyingi muno. Tukwambiriria hanene. Na nigetha tutindike andu yani andu itwathikiriria. Yes. Mama understand some things. Nigetha mundu ndake misposition. Yes. Na itana gogo nigwendaga kuririkania sweet master. He mundu muthaki wa mubira etwo Suarez. Ni Suarez kuhindi mathaka mubira wa World Cup na ni akinyire goru-ini hao akidefend aikora goalkeeper wao ndariho no na mubira nene hakinya goru agatunga no are nao marehete ma striker ri mokite pio pushing makiona goru wao ni ahitirio ni eherire ni arugire mwe ekutungite na kuria no kana guku nire wahurirwo ingire thiini ri Suarez akinyita kunyita ni penalty no ni ria tiriri tundu nyita kadari hori na munyamu kunyita nyita gwori nikinyita munyamu ini I love the mind of that guy hatiro ndo gwikwo no penalty akiheo red card na makiheo penalty yo aguthirwo ri goru akinyita na makiwini mubiro ucio I love that no nyita no wapa kuguthukira yatuka card no wedo ri goru kipa iyo handball okay penalty haria na ihenya nake goru uri otauma ho agikora na stamina ya kuigana na munyaka ukikwa mwena wake na irathimo cia Ngai agikamata mubira niyo macindie gikombe kiu iyo ite positioning yourself na wage kwikirira don't nyingi please maisha-ini maku ndugekire ndu nyingi do not Biblia I think Koherathu 16 there yugaga wathinga niki ati tiga kwagana muno ndugakuhinda ritari kinyu na ndugathinge muno weyunu haniki tondu guthinga muno ri gwikira mundu do not nyingi you have to do not nduriaga nguku nduriaga njege nduriaga ki nduriaga thungura nduria maguta ngamaki yani kinya gwaku mundu ekwene ta iherero uno thita ndona ngurubu acerera tumia ni kuikani gatumia karia ndinyu anduvia ningi ndiendaga iria ruta iria ndienda maguta taruca iwe muruge ungiruta rutiro iria atia ndiendaga maguta ndiendaga ngarange cio kachoma ni nyamu icinitwo naki ndinyendaga ngiriru ndirutaga mundu tocio ni mundu wagiru nginya gutona hau thutha oyo nene karemwe magarire Anania na Safira ale moire mwe Anania na Safira makiagirwo kwagwa handu when you put a lot of do nots in your life you'll get yourself leading a very bad life. Wow. Ndinyuaga dawa ndida kuigwa radio ndida kwanirira ndida kuigwa mundu kwa matumbi ndida ona koja gikombe kia ngirathi njigwa ikinunga ngui njurire you know kuri andu mefituko ruta macani na nimekire asacokia njikirira tunini mundu ucio ni mundu nginya ngoro-ini yake ni nguo ni mundu tare na in life ni mundu wekirira do not do not nyingi na ngore kaundu kamwe ungigathi thibitari utwarite mundu kana we mwene uigue ndagitari akunengera karatathi utwarite mundu akwire China haha urore ni do not resuscitate do not take to ICU do not iwe kwa ijani ciothe cia mũrwaru akwo ni do not na by mouth do not resuscitate do not what ciwaigua ni wa China do not gutiri mundu ina do not gukuthi kumiukara muoyo cia kinya 10 do not nginya thibitari kiu no ucio mundu mweterere kure muromo wa winiro ni mweterere pagatori Really, there are people who just complicate themselves by making do not and ndiendete Muranga ndinda guthina ndege nyona meri ni ta igokua riu ugwikatia
ndireaga mburi tikonjani githinjo ndikete kune githinjo nginya ati ini ndiketa ikiririkana nyonire thakame no ndahike uri we fiu ri ithu twagiriro tonya kwa Nyambura. Yes. Ndio kule kwa Nyambura niko kule KU mochari kwa Nyambura uthibire Nyambura atiriri jethera handu akakona ine huruke jikarage guku jeterere muthenya ya Nyambura ne gwethera kwagira handu ngikara kona ine mona takwa the life is all you are dead now. Niki mundu atakora kwa gika ni kwaga kwa understand time na season na kaga kwa understand the law of demand and supply. Maudu mana modeda do mahigena modi deba. Let's try to understand the time now and season. Yes. When riria urona ri ndakurire riria wina kidure kira modo ninkwena ng'ombe mugwanja noru na ni hagoka ingi mugwanja heju na ni kare ici koguo no wagiro kumenya isi noru ne ikareo. This means no ka prepare te kira wina kyo usefete nikyo gikareo kuoma nikyo ng'ombe iria heju ikare ici noru uguo ni kugo guirio urete tha ici nicio gekira ro akoro ndo na becho singia for dikogura go. Oh yes. Now we are here in December. Mweri uyu uri ni mweri ko wi muritu muno na thakame yambagiriria ya mbere ni andu thakame no itagwa ya bakuruo kurua ihe iruete iheta magana manana re you can see the amount of blood that is ado itawagoni ni okuona the amount of blood tondu ni thiguku kuma hau tuigire borine iria ciguthinjwo ni gatha kurio na nguku kuma hau ni tuigire accidentine thakame iria ciguitaka from end to end ni tuigire hau tuigire horo-ini wigie njuragano ya doreme guthecwo na tuhiu na home breaking makitua nyumba makiingira na kesho nigetha maiye indo tondu ngundu mweri wa kuiwo na nigukura ora gwathire na ndari guhana to invite Father Muhoho wa St Michael CK Banana okay tutaririe mo what is wrong with this month mweri ura murwa Ngai aciarirwo the one whom we believe ntamuhonokia witu mweri uyu niguo kora wi muru muno even to the Christianity nirio kanitha kuiyago divei kareo na makehege athi nirio ndu moraga kwa makiinuka nirio nyumba gutuo ukiuma thiguku hari uguthiite ukakora wana nduri kindu nyumba. This is the month area ire tu mahiragwo mahu by the way tutire December riu utare mweri wa mugwanja tuiru tungitoka kwa thukuru ndakwira guo nona second term gitiga kwa thukuru tuiru tuingi tuiru tukindu gicunje kamera kwa mugwanja na ithatha to decimal k decimal 2 tukoragwo twituritu haha riu na haha neho tukugena to mothers tungi mweri wa 3 na wena na wakuruta mahu mambureki hau ni areme kota kuruta na meguteithio ni arema ari na guthondeka inyamu riu kana aciari areme kumireria mweri wa 3 drop agacoka gwika kigeranio na ni mweri uyu wika mweri maundu mau mweri uyu niguo mirimu transfer yago infections and anything riu ni hindi kuri andu makajie jawa January na thino cukuma December eno tuga thigu umenye thigu ikibanga kurio o muri-ini o yarari aki ni kuguo nawe wa kirumba rwagiro kumenya hari o mundu bangite ni yarari thigu urio thigu ko ndanye gatobetoria nyamu yo itarau Kristo aciaro nginya ngoro-ini itu no iga eno niyo eitikaga thakame kariga ne thiguku ni tondu wa riri mweri ucio ni ukoragwo udedicateirwo magongona self ama selfish ogirora ri I don't know how to put it the Kenya behemu do need exactly hani wetako Apollo akora kora hama one of my research manpower ani akogeithia muno thank you muno Apollo na hena mundu ngiha gwitoka Mjoro mundu ni mundu mwana teithio ni Ngai muno ku ngoria iheo cia goro muno na ni ndakira kumuna Kamjoro you always a blessing thank you riu ri tugithiaga na mbere tukimari organize gari mweri uyu turiri kana season ino turiri uyu he mundu wihandite atene ni ngakorwo ndi thiguku ndakora he mundu handu ona kuri angi marakororera haha yona nginya ngona nduru wana mundu akororete ukona reko nalikuwa kini ngakari ni kao so ni tamu duli gina ko kaba ine dieta madiko na muduli mukuru aguete na pick up no ndinde muhujia athi akijira maundu na tone na senator maundu marararia ana kaidi tukatoka kuga gai na wetaka kamundu angio yethambirie
tukathia kuga kwa jari tutorame tukienyeji twa ikamba-ini tutu ungia kenyeji na tutu tiramucokeria ona kana pastor togitai ndan tumenyaga ka turi ahunjia ni atarwa yiyi tari nona maguru maria nona uguri kana gakonge humba tutigio tuguruga na nimudura kitu miaka 70 okora ngai nona twaria ngari kau torora kona tutira comment takareri nanga kundu kundini ndio kagane ndona ta kuina twana ure wazire ukinya hende ya guthikana ri muhunjia rogamire ndarogamire anyona na maundu marakujirite chira-ini ri ahurire kihinga ndamuragira githaka-ire kijiko tondaririe ndeto icio ona kinjorotera kihinga-ini u ati ndigicokara ngari ya athire tuirima-ini riu ri kuri mundu akorora kauga uyu angirika ati ici ri cingirugwo atia cingikara atia tuguthinja atia no ni wega kumenya season na time ati kwi niki ki urabatarania hindi iyo na nigetha riri ndukana gikikire you know even songs ndukania nyimbo cia macakaya ciaca-ini itari gwitwo ati ndirarugama gwitu karau kana Nairobi waka hau arugama ugete uinagete muhiki witu na ni macakaya na ni campaign tiwa magendo haiki riu kiurauga we kana mathiko mwiri ukiharurukio haria niraruga kibake tena isothe tena Dani Dani Africa in the State House Dani na mathiko uyo kiri muguruki you must know which song you are singing where at the right time at the right place and the place now mweri udakura niguo accident ile nyingi ciekikaga nimguo mweri uria andu matekaga anything in the church kanitha haha ikoragwo itigarite praise team tu ndothe ni mahiguka na ndimekira riu nguo ingi ndo ungitukana nukiuga niwe uracire ona no mwana tari mtemucine wothe tondu ahana mucono ngwe wothe iturikirite tight irititie mutwe ni tongi munura anyititwo wothi kunyitwo ti nguo tight nginya kuma haha ni ta kindu kingionuka na ni mudevora riu haha ni andu bani haha ni huigua nginya riu na maithe ni matuika ciana ukaigua tu maithe riu ni mahana twana riu ukaigua twana ni twanunga mburi ni Dithemba haha riu ni horoti meyumiragiria nuhu ati ni ario muno ndanamenya ucio ni mwana tinamenya kandi ati kwani jana kulienda aje kwani jana nilikunywa aje ni haha riu aje ni haha riu ano mundu zakiro maitu magongona ine maitu mweri uyu wi maundu moru kuma Januari ni hondu magoka kuingira kindu gitagwo reality ni hondu makaka kumenyera ndathukia mbia cigana ndeka mesi cigana ndire bithi harire murimu harire ndina ihu mwana na ihu ni ndwarire ndina infection ndina ki ni ndaigiria to some covenants itarari ciaho tondu hindu kigongona kia Ngai gitikoragwo na maruta acha ari itithiagwo mweri ucio Jesu aciaragwo ri there's no worship ni mweri wa kuria na kunywa either tuthamie Christmas tumicenjithie February kana January Dithemba gitugo ya happy kana korwo tugu twitikire gukena na cieri balancing the season ati ni hinda ria kwara kwira Ngai thengio wa mbere ni wega ona ko gutire Jesu ni ndani na mwaka mugima mama ona korwo ndaraciarwo ahuria tondu na horo wa guciarwo ku uri it's a discussion no horo wa Christmas na guciarwo ni ndakorwo invite Father Muhuha ne theologian kana Dr. Sarako agutari atuthereria hau wega ni hari discussion ine muno but na kana nira ciaro kana ndaraciarwo ri na ni mweri uria turatu ta Christian is a holy month why should you die in the holy month why should blood gari garagare ina ciana na nyina na ithe andu acio the mathire a whole family ni ahukio na muthenya umwe why this a time ukuge kana tarenda gakarumaga why this time niro ria gukorwo ria kuria mbere kuraraja why should this be
it should be a holy mother as it is. Yes. In the season, in the theory of timing and season. Yes. This is the best time to worship. Oh yes. Ino ni the time meri ajega muno gucokeria Ngai gatho. Amen. Una wiko na wikanithe kana utari. This is the time, best time to give. Yes. Kuri mutungatiri waku, kuri kigongona giaku, ona kuri andu angi. Oh. And don't only give the poor. Yes. Tondu yo ni element ingikoragwo na andu. Tondu poverty is relative. Yes. You cannot say how rich or how poor you are. Oh yeah. I think I'm poor to something. Yes. Ona wewe poor to something. Right. And you are able to something. Oh yes. Kuko haa not yet poor. Give somebody because you want to give. Yes. Yeah. Patia mtu tu ona ginya dereri kanitha hindi ngira kwa ni bete okuruto he mundu mushirika twaliga nete nake mutumia ahira wa Jakoya wa mheshimu wa Jakoya kanitha ainukire na bete no ndagetire gutharia hau mutumia nake ndageciria wa Jakoya gukita kweni kiju ikiuga ni kanitha tukiuga na ndu maheana wacenjia ni give kore mainukire na chain kore mainukire na bia kore mainukire na bags. The art of giving should not be tied with a cover of empathy or sympathy. Yes. No. Giving must be a feeling from within, believing that God commands you give, and God loves givers because himself is a giver. Yes. Neguo. Kuguo hidarene no turi hothire wega muno na tukene na tuthie ngurunga na tuthie irimaine na to understand the times. Nigetha tutikane tuike irimu. I'm telling you, if you are full na gukura ture gina ne gurete ogure gina sweet master nyita. If you become a fool, ukege you will utapangwa. Ogikega tu thino ni ukupangwo. Ni ukidora ogura nyona ni njui kupangwo. Dana pangwo wanyona na kihara tigukura atikana bia kana kiruka ni kupangwo. Ukapangwo juire gaiteka. Ena ginya gega kinya riu kuthie mwana wake arutara ngibera ino Nairobi ino wecanure kana ucanuro wathaka ruithio rya keri na gutire iri kindu kiruta kuruithio rya keri uria muthurira mwana wa ati ni aruithio Nyeri aroerwa karuwe ringi angikuka ta muigo wa Njoroge na rui angiona kana njira ya rui arorete mundoro ta muigo wa Njoroge ena rutha ena muthiki arwana muigo wa Njoroge ni mundu aikara giturehagira thina erehe ungi wa Eribo wa Eribo no igua ndeto iria ati Eribo na ararire ngurwe ciake hau Ligasi ari aracokira hirwo ni mwire ati araikio gituramu na marake banga tiri ungicoka tiri ni ngakirugamirira hau mundu cenari meri mwiru muno na ndeto cia Eribo tuma ntuthie hau nituguthie hai tumuhe horo ucio tuikaire thi na wigaje atira ndokere muthikabu andu maraiga ati Eribo akaurugio ni bishop wa Githeka mukenu muno imagine fagite kinya horo wa Eribo akarikia no ni muigai ni muthuri mukuru tiga no hare kuigua ngiuga hau kabera ati ayugaga de papa we riu ngodaga kumuya kana chocha ni chocha ni the stand for ndona ndahitukaga muiga ndumitongagire iria ri mami the stand for we ndereba wa matinga akire mana matinga day 4 ari magana matinga muiga the stand for how no ndamumenye ndabetia koinai ndabetia koina hindi yo die kana ine tondu titia kimindia kim wa ngana ndereba wa matinga no kumune kana inaga igwa ekahe ndekahe the stand for ugorie ndereba ate ni oinaga ituge iria Wenda kumenya uria karangu na ndukoria wa Kabura ndaragia ma Kabura never talk the truth okweni Kabura kweni atoto baba iria eni riu ri season ciri no kinyo thio gicitaukagwo no gicimenyaga nigetha ndukana korwo we out of the season tondu tariu kurirwo ni kimera tora tugaga rita riri gutirari mbura kimera kiu ni kiora kana wakenera muigai muno akiona thina muigai no gwiciuria Tianake maundu make guikara ngikwiraga aradisha ati ndakaina new year ati wakorogia mwaka no kasirivaraini no akaina ndo ithu tugakorwo mahiga akaina guothe akaina nginya kuu na kuria akaina nginya mahiga akaina nginya mahiga akoka nginya conference ina cokia thie na ni wega kwiyumiria andu mone kana no guturuga ni ma katiguo yes merie seasons the seasons riu ri ni wega ku understand haria uri na niki ungika hindi yo wi hau tareke gwire ka undu thino kuria mohigeire aria angi muno no na andu ya maturaga marima mehingite te wehinga kuria
wathie ngurunga thikå 10 nä å kå hinga kå u gwaku nä baida harä må ndå å ngä må no må ndå rarä tå maä tanå karora kå ndå guothe gå thiä gwate mahoya harä a andå mendagia maä hau bara ta kå rä a ndiå Heaven's Gate na nä kå rä kå ndå gå koragwo na tå maguta må renderio ndå agå getå kairå itå nä å kä ng'araga tharire na kå rä rä ngä nä må kiugä te ona wä hingä te no rä ramä thiguiti nä koragwo kå wä kä endia kå rä må ndå kå biacara. When you are fasting, somebody is making business. Na ko guthita na ikuru kana nyeri kana ebu kana kirukuru kana kirogo yari no ri kora ikanga ritari honoku na ndereba muriu na ni ori riha gucoka Nairobi wewe uri ginya mara gutire kindu nduri jikindu gya kukuite no oroka na ndereba ora sana mira kuma miru maundu mangine monyonaga tari foolishness na ni wega mundu gwiciria muno mundu akuite mwene matatu ino ari o wira ni ngitungumania ngurunga you see, you look. Praise team. Ikirogo gwo kanitha githi na thithina ogwo. Mushaina wa miaka 19. 18, 20, 17 years. Arora gwo online ma YouTube. Akone iri tumaraina muno na marugaruga. Na kona marathithina. Hakiri ciake kamuria atiriri. Tuhuruteri. Niki ngithondeka. Andu aya mararugaruga hamacoka mainukire. Niki ngiona kiao. Kaigira factory. Agetha tunyamu turahuga. Tukare ho Kenya mukara raini kugura muchaina ndakarugaruga etire muruge murori ubu andu ani mathithina muno ne twethe manyamu rito ikaikara ha twaikaikara ngona waruta Kenya mu oko ugathondeka uthio ukanyorotha karora iromo muchaina wa akora riu no marona YouTube we akora rete akoga muiritu uria muchaina wa muiritu uyu uri how much money can I make taru we wiki uguo wiki tondu nyenda kundiru nawe aya ngira matuthitange ono uguo ikaire muchaina ni agunikite muno gukurutia njwirira i mutwe guikuruka butu guikuruka magego thank smile thank gukachini guo magathiri ai moko can you imagine we ndu ngereka hatika baby top the sweet master baby top sun doctor hemu wega but kwi mundu ina budget yaku na thino toka kuhiga will be taru reke gwira mafiu ni gutira ndonyende tatu China they think na matiri maundu ma fitu kushtukana na sio and they speak what I speak they speak truth let me tell you naona kuma ujai guthie green spot ni kilomita 3 kana 4 mwire tukuma hau athi ujai na nduthiri magana merika na matatu no ria ndie gwikari wothe muinukirie nginya kindu rucini ri ni wanu ena wanu ni muri u ena wanu na hi no mutungate no mutungate ni ndu ina matimenyaga gitoni ni anyure fio kira rucini kiuga ntaraturo ni maru ni taratengeraga arira gwa coro wa green spot mugongo ti mwega ni tamuhinye nipos kamundu kamba kuyuria niki ngai ni kidaigwa tande muhure ugetha mu murari nake kahurira Jennifer tulie tena sangapi kiro ngai tugetikene rucini ka ngoma turare nau ona turare dikana turare nau sweet master ai nego mututheketie kurara ona ngikira sweet master igoro guo ona ke ma ai ngai wini turare dikana ko nikiudigwe tande muhure ucoko kanyie volume na hari nduke arekire tutie no muragithire ngari-ini kwa ihinda wema mothe oreka magutori magugwikira nginya guo ya thiko igire tondu heu no mundu ajige gweterera magumirira wagea gathundo kera ngai akororira mutharaba thundo baba ikono thundo tu igucoka yeheria oyo nyene ndako yukito no ndungi Pandu tahadi gacokera baba ona kuga ndigarira ujaire ngere-ini oyo baba ona bypass akinya heu ni guthiaga the same case to men urakinya rucini ugakora wi toro na ndui no mwena kwa toro cio ringi na wi gwaku mundu ba kurora uguo karora ngai ndakohoya mundu akona mundu mwega na koma ni muthaka ngai twathi kwa tokoro kona ni ugukua coka muno waikara thi ukarika no ngiringika gutire yaca gukunyitirira rucoka kugori mo 1 2 3 karora ukora ni mama gari nä ramenya
Mira posieni. Ara oya kororira mundara. Toreide. No vengo turira kai. Okaje korara mogeta ya ndoma. Ndio kopito mwathani. Na ngoro ndiro guku niku. Ngai. Ega thuri kange kathite gwako. Oguo kaingira ni kari ufio. Nake mutumia ake korwo no endaga uguo ngikathenia. Riu kahutio na kari urire gekunjirio. Na gakinje kuga I'm married. Leave me. Na kari leave me I'm married. Mukageta murione. Magitura Steve. My husband, you are so trustful. Mom, Dad is so straightforward. You see what we were saying? Yeah. To me, I'm married. No, they are digging. Don't try again. Ndio kwa kunyita wewe na mari ndio kamu. Sit down. Leule. Kataka tiga kali. Mutu le no wenera menya tororete Dithemba mutaino uyu nera menya season itu no tuoya ne tufangeire indo iria tutwenderia na tugutonyia faida nene muno he mundu ungi na twikire ngari citu matawa riu ngari cikuho mapararila ciko tutawa tureka atia he mundu ukoragwo kite mathabu na wathi kwao ni andu mundu tuceke muno tuingi muno. I don't know whether you have been in China. You walk in the street ukureta dogiri nyanya na mathia thibidi nene muno magokete gutire hips on her all the flat screen na maiga na ini ogu na maitho mamona ndukimenya no. These people are thinking about you. Now ndakura haria mwiritu agithamba tone huriro thimu ni Sweet Master athie bypass gora bypass kala gora Ben Rose kwa Sweet Master mwiritu ri thamba kwambira huthira thabuni hau icio ni bia cia thondekero mundu ungi kuma haha aikarira nduthi uguo ri nduthi ni umete China matatu ni mathie mana nduthi we mwene njuire iria kirite yumite China mucaina ne mithukumite handbag ndagite matano handbag mucaina ne muthukumite thimo eno arahuthira mucaina muthukumite maguta bra ni mucaina waya waya ayo gotitu mago Kenya gotitu waya kwaja waya cio thuni cia kumanja waya ni uramenya ni iriku ndakwirire gutwikani ino etahumbiraga mwiri wa mundu wanja wothe ni gutikiria tare isiora gutuma itigereire njira icio karenga tare thitima wayeyo China kirato ni undu wondu ungiuka ena kanyamu kangigia bara ena ka obi tutwiri twingarini mucaina arorete nginya mwena ucio tutu twiri na negathondekio kiro insert from this side mucaina ni mundu cio kwa atuingirite handu ne muno nginya manyuo ena gacifu wina gaka ga gucokera ungiana ta kurathuka na wina ici cia kuongerera na wina spray na njegeke ni weka u ndende gukuria ta wiurie mundu ucio wiki uguo ni stock ngima ya mucaina na wekire athie gwika ni anywe cuba ithatu cokega guru ainuke na matano kukosa adabu kukosa adabu nonsense shenzi nonsense we ukurite duka mucaina ngima coko inuke na matano na we munogu na we mwegagure na maitu muri na tonyoi we na tuo na isanuri kifeti kiu coke we hore nduthi kurugo ya mucaina inoke maguta ma thirikari uthi ugoro cuba ithatu ri nguku kenyu to pista chips wegagurwo uri ngoma no menyo arwe maragi ugo kiroko na menyo utikorete gwikwega kori maundu manene to twara no roguo oro kaora Evangelio mane stadiki kwa pana dareda kwera ko te cover etale wa te cover do mori Evangelio mane stadiki
Kamrau athie grade 3 ithe matira coka January tuonana ndongethira mbere gwetia ingi na hana ne hagwetwo January ne na choko goro akwi muthiru mocaire akororera ho YouTube kana ngome ne inuka tari kindu agathondeka ubingi na maguta na chwirenge to Friday no ugathie Friday uri oku we nduthi iguru kire uikariirie nduthi mucaina thukumite na kiotu tiga oguo nona hau haiki kuma Johero he mutumia hau haiki raudi uguo jikariro na njira icio he mutumia hau he biashara wakirubu no gikira wicire ukundiru na area yote iyo tu kuma tishu ginya Santalo Tiles panty maguta Bikleza intimate wash ndakora hau haiki tu ono gihingura nduka indo icio tu no atonga na we muguri consumer ndari kudona ndaramenya we ha chia nduthi iguru atenikire ni uguo kinya ari agathie bedrose yani bata tu ere t-shirt maita bari utonya kirona kuma ri wanyongo eti uguo no ni ramenya muthoro ora muria we hau wetha iguru tari ro muthwo hiura no gumire furo-ini sweet master hyper oine tu oine ukoragia aria murare nao ni sambili kuri kwendaje ero ithi mutirarengana mwene ku ithe mutirarengana wendagia dukani ngoro urehaga mabati you know sometimes don't be a fool mudo ye ne athukumaga na ithuĩ muno and I always tell people in the church ono keina hau umenye kana ugikore ureka he mundu urakorora kona ingithondeka ki na mundu uyu ingiruta ki uguo ndamuona niki ona haha turi by the way no ngiri serious ciothe hatige ndutukire naki aca na haha he mundu wahihinyirwo ni radio renda kuhingura niki tungika kingihingura Radio Africa nethe microphone cire kunjata nginya ina igokora na kiande wethitwo maundu maya he mundu agikira mathabu we utekumenya ati somebody is counting for you true na finally ugukiuma na cia kuria na cia kunywa na metha kwera ugugitheka hau hwaini ucio ukora we munogu na we nagu ya tondu maundu mangĩ temporary tariu every day ukithimika weno minene tukomanaga na guku America ri grand holiday ni makomandikite every drop of water counts akoro wigirwo tauro 10 ri na toginya ocenjie akoro ni thano na no ucokere tauro rucio ri toginya utinde ugicenjia nigetho save kuhura guo kwa honokie mai they value bei ya mai muno so you akoro mundu kaidi uhuthagira tauro imwe ona no mihuthira thiko ithatu ona muci tuticendagio muthenya no ngikoi mundu muturiku ukora mundu ukora kinya ngite imwe mune ya gukinya ni atuite giturwa auma bafu na gacoko kona hauja aikia tauro inya cia mundu wa gucenjia rucini ari matindikana gikari corridor-ini tauro inya na we wiki ucio ni mundu abusive ni mundu moru tondu kari kiugwikaga ona jogu githambaga na teri ne turaitheru na ni kwikararia now you have to understand the times and seasons ihinda terere ti hinda ria ukurote gwiciria ndwara icio we nacio haha akiruba wikirite mundu ta station yagiro kopka kimenyano ni biashara to mamu akamenya ici ni ngumenya kuri riumaga ndakaga matano ndakaga kinya kakaga goima na Kenya hano na goima na Kenya no one thing we do, we are Africans, Kikuyus, we are so reluctant in thinking others are taking advantage of our foolishness and they are making money from us na wathi kwao matikora maudu if you have been in China issue totida na choko chesa ati sex na rumu to this is a discussion in Kenya every other time it's about sexing gore agotire maudu macio na ndikona ati aige ona uditi dona ati mudu na ngora geto kuhida ati boyfriend na girlfriend ati mucaina mjanita hadu gutire maudu na magukumaitu na kone makika maudu mugucire ni utukumainuka riu guku ni nginya muthenya hedora aratu he mundu aniriri kameme gituthikiriri etoro ayona ge kiruda kile Airbnb kana rumu we gusexa-ine na hindi ona gusexa guku gutire kindu kura muteithia naku ndakura China sex is not a priority bas ndo ona girirwo kuigwo guo atene ndajia kuga maundu mega mao agethia kaudu no riu ri te imagine guku gwitu ni gukora ati nginya mathaa ma wira ginya rucini ginya break teno thia go break ama wabici ginya ndo thirikari ni rachomoka na mukawene kana muruto
idari mwe macoke na nginya ruci ni nginya muthenya arafu maundu mangiona mumbire-ini wa mori matiumbitwo taru ngirora nginya Ngai riria Adamu na Hawa mamenyire menjaga ni ngua mahumbire tondu mbere yo matana menya matiguanagira thoni no kumure mamenyire menjaga makenjo gitiganira and that is the truth ndukiru ko nduraigua thoni na mundu rume kana mutumia ati ono maundu mau mungi kana te murora nite uturoranite we urari o hau ta omena ukurite maitho ta omena omena no yagiro kurio kurorete omena tu nkiurorete ona wewe ngira uri omena tu no wewe no yo omena ikuragia ithoguo yes riu kure ndo mahano go nikyo moiru tsena ko buroka muthenya ikyo we are so backwards maundu mangĩ nĩmakinya kũhorerio thitima maundu mau magakorwo marĩo mahoreru muthenya Felix noka kũra maitho handũ kũrĩa ũrarĩ nĩkĩ ũrarora handũ rute wĩra ndũkire ũthikĩrĩrie ground so seasons imociuraga ũguo timings ingĩciuraga ũguo and when it's gone it's gone. I would love quickly to mention 5 minutes to mention Tracy akirikia kugangara na guku thutha ndareigua omena no ne amiona Bishop twina ndagika 8 cia gutiriha ndena ndagika icio 8 ri ni tukuboro igire hari muthuri ucio guka nigetha tumutige atongerera igire nigetha tutirihe haha na arathimirwo ho hamwe na Pastor Sir James ona keraiga salimia askofu. Asante sana Sir James. Asante. Ngoda gukwira atiriri thini wagwa kwaga korona mahinda ri no gutume ume mbere kana cererwo kuma na ngore undu umwe the timing ndukeciria ati thino ni turagwo muno nothing is perpetual kila kitu kiko na mwanzo no nginya gikoro na mwisho no ririkane finally ni turikura na ni turikua ithuothe we are candidate of death 100%. Na gutire hindu takera wi mucerere nona thutha wa gukenererwo guku gwitu sweetheart bebe top my sweet master Stacy Dr. JJ finally ritwarira mundu arikagia nario ni late leo nanya late ni gucererwo no kero gucererwo late ndiratwiragia ni kitoma mundu mukwetwa late ndirakora late ni kugwa you are normal you are no longer there or you are not there at that time so you are late now haha niho mundu akirwo kurora atiriri nigetha ngoro time in na season in got productively and before time come rira ngakoro itari hori then you have to do kedo ndira kufundithiria haha mathabu ma estimation you must estimate now he kedo gitumaga mundu athie toro na kira maundu mara mundu aciragia ni guturio nimo taru no na wadada ona wana Stacy agitheka haha he undu makoro moi especially ni ngioi ukirio umwe wao wa dada atumia othe makoro moi ni ke enakio no githaka wiciritie nakio ni giguguturia no kiage no na kurathimo na kurathimo na sitting allowance nyama icio nenehe atumia ara moi ni mari uguo no nginya mangi match handu hari arume because ono rirora muno atiko guitonete mutugo ucio tondu tukihurwo bica hari na inyui na Stacy mine gase kihurwo bica no nginya ikareo aigetio yaido onora ma Facebook ina ma profile no ginya egate hanini tondu nio hara hera gwate muhande mbura muhande miti ya kugucia mbura we ni oyo niguo muti wake uri ogucakia mbura ikara uguo ni agucia mbura ginya egate no ginya ikara nigetha gucia mbura kwao then the moment is so sweet when I'm approaching you when uradeka then I love you again to me take a bargaining moment bargaining moment re itogwa mundu akorori psychologically according from my theory hede muraba gaini kindu na mundu either ni wendo kana ni biashara both of you or the seller or buyer no mukorogwo mutoro hanini you are unconscious or subconscious or completely unconscious. Did you get me? Niria wakinya muciiri na kirio kuguraga ri nirio menyaga tinagira haria ngwendaga na ukirora wega mundu kiraga thutha wa thogora ukagwa ganta henio na ganta kono hai ukoria mundu nyamu yumaga just not worth it wa uma hau no hindi o murathogorana mundu wothe korogwo toro unconscious can I tell you why mundu ari araicagaria hika ni ahikire thutha wa mweri tondu hari ha wendo no hiki you don't get the wheel has not the rubber has not touched the road riri hau ni mundu
umenyaga mutumia no mwamuhikire thutha wa kumwona thikũ ithatũ ndarainuka ni arara wakora ni ara na ruga na wacoka mukora kinya riu ena ndera ucoka akora riu nera kama undu atangirekire wihona ndarahinga babu agithamba no mundu aragia ngai tone fio ngai tondo you mean na ndakorire hindi o kwi ngoma hindi na decide kuhikania niro muhiki mwana ndugu tena kana wenda gatene akarega kuhuragira no kana kwandikire gathemba ukoga ngai karoro oyo ma wende atire matari ngai maino thimuna ndira decide itha bure kuritaira ningi amaseso ni makoro kuo mothe ukageria gugika mathabu maya thini wa decisions iria igugukora na ituke niguo kwa ikara ri thiore-ini yo ri ukamenya gutire onari ihinda wate ukahota kule recover. You can never recover the time wasted. Ni nginya ogerie muno ku maintain na guikara uroretie maitho mubira-ini. Rule number 1. Yes. Eyes to the ball. Eyes to the ball. Rule number 2. Yes. Eyes to the ball. Eyes to the ball. Rule number 3. Eyes to the ball. If you have any doubt, refer to rule number 1. Eyes to the ball. Eyes to the ball. Yes. Gia na undu urorereirie. Wow. Ukimenyaga undu umwe. Yes. Ati thutha wa especially hinda riria uri he handu hakinyaga gugakorwo toguo riu turi Kenya ati gutire celebrate nimo ndiwe kana ni gutire ma celebrate gutire they are the horror house celebrate no athirira social media na TikTok na ki gutire to mira ka handu ati cio ne ben getha agocio ne we muigai asa no let me tell you tirire mundu arawakaga handu gutuka superstar no you are working hard to have an establishment na gutire game irathira ndaka 90 mubira ro horwa 45 90 gutire ne kinya guthie extra time no rithira na penalty riu ni gutinde kwa biu nginya mwicho gutire urathira ndaka 90 kugu ni kwemenya atiriri nani haha gwihanda atia na nguhota gwika atia tondu thiore-ini ya kugura hindi urendia nduri conscious hindi uragura hindi urahika hindi uragura I love you you are not you no hari ari uregakira nduma yehereri ware murike niro mundu jiga kuria ndekiri o niki why did I have to do this tarara Judas yekendia mwathani thairia mathogothanire na mwathani na andu aria maguranaga ri na magikaririe nginya micemanio na akarihwo atia akanyitwo atia makabunja kamitiri maiguanire cirigithate he was just okay dururu ingotore anengero thendi 30 ri aciamukira matigana reality kimugura akigwe nikideka na thie ihaha riu maundu maingi meko gukinya majuraga no ginya kuninana most of the people are unconscious when doing so no hari awokirira time thogora wa bargain mood ya bargain yehera you come to reality dena bi haha na mwathani athikurago na nĩ mandatiga ndamonia tondũ nĩ mamwĩrire tuonie nĩ ũrĩkũ na ndatiga nginya ndamonia na ndĩna ndamumunya na ndĩna mbia haha agĩcoka we mwene he ran so fast to them kimera ndikwenda njokeri mwathani wakwa mwe mbia cianyu na makĩmwĩra goods unsold cannot be returned akĩmaikĩria mbia ciao akĩũra athire kĩa mũkanda akĩũraga harĩa akwĩrĩte tondũ athecire thĩ na mũtũ agĩte rũkanda andu aria magiuka mbeca ithe ciake makigura hau kea makimuthikaho so reality ndiguthaga mundu hindi yo I would love to tell these people and our young guys young men twithi guku twathie rutha twathie December ndukaingire thiini wa modi ya bargaining because you'll do very many things unconsciously you will regret January you'll get yourself pregnant. You get yourself sick. You get yourself died. You get yourself broke. Tika kuthiko ya kwene. You'll be killed. Tika kuposti wa thiko na family. Hau ni hondo meyendageria. Waikire Facebook na we hurate mukoyo maneno. Tumurorete makoyo na family yothe. Ni we werira ngoma gwaku gutire mundu. Wakora mirango gikogu. Oh yeah. Don't take out you from airport A to airport B. Try to hide that. Na inywe I see this is time ya kuga ni dagaruka around turn una ugiti kurutwa ira uringi tondu hindi urona undu ucio ta wi mwega ni ugatuika muru thiini wa thogora kwegera na guthuka kudipeta kana kiredio ukigura nguo kana ngiendia nguo wina kana ino ngokura nguo ino ni njaka muno kamugatheka kana kega muno no nagaka ona gati magarangi ona no ithambe nako ugathagiriria kindu waru ici ni njaka muno marigo maya ni mega muno tondu kuri indo ciendagio ni kwagira no ngithi kwendia ngui uga ni njuru muno ino ngui ni njuru ino no nginya yurage mu ino nginya uga ni ngui yo ni njaka uti muru kigura ngui ruguragwo na guthuka
Itu isi gikora kona kwagira. So you must understand the language ya kwirora kata cross in life to look for a space. Tondu gutire space empty. Niwe yokwethera space. No ginyo menya you are in business to get to the end lo. Time and season, demand and supply. Understand the language when you are demanding or when you are supplying. Wow. Mwisho kabisa, parting shot. Yes. Niwe kutwika stoic. Stoic tukaka ne stage ya a person who can endure pain. Yes. Ko endure pain or pain ile koro hana without showing feelings. Yes. Then wa ndagitari ri although ne tugitengera ri pain yemwe etagwo analgesia. Yes. Like now ndagitari gwikiraga cindano gakoma agaguthinja utekũigua ruo uri ndi wewe mukomie giki ni kindu doka hatu kabundithia ndu muno is a medical term ati maruo maria turabatara ri turani ndikukora na anesthesia kana tugu tukoretwo hatu gika therapy no nigetha ndu mohota gutuika stoicism nigetha mundu akakiragiriria maundu maria mangikiririka na kugayania positive pain na negative pain. Right. Positive pain riri wathi kuheo kana no ginya igwe ruo no uregwa ruo o achieve no ginya that's a necessary pain. It is needed. Kushimba kwa mundu ginya ogega iro ruha it is positive pain. Kwina mushahara ni gukari ngabe kwina mushahara kwina return yatenda ruta wira wa Ngai na toruta wira na wa kirumba. So you must understand negative pain and positive pain. Then you are low ya gain and sell. Then you are low ya supply and demand. Then you are low ya time and season. No kinyanda umenya kwa negative pain, positive pain. When to persevere what? Ni rijagire kuthi kuigwa ruru negative ni rwake. For example, to kuhorwa positive pain 10 seconds. Neta kurua, neta kuciara, maundu ni maundu magiru kona mtakuhurwa ni mwalimu na kwi magi negative mara mahuthira gona ndura negative energy like domestic violence, kurumwo ni mundu haha na cyber, guguturia ngoro. Those negative pains not to go shidoma Ngai atuteithie any other time on how we can go through them. I refer everyone to the book of First Peter. First Peter chapter 5 athome verse 8 and verse number 10 ni kuigua na tugithie thigoko inyuothe wakiruba na your team na rege matuthikiriria. I refer that book First Peter chapter 5 katuthomere tondu tuna verse 8 ikaragai muterigetwo na mwihugage atiri mucukani itho yanyu acangaga ta muruthi ekurarama agicaria mundu wa gutambura no riri mumwitirie murumitie uhoro uria mwitikitie ni kumenya ati ario aria angi a ithe witu muri thirito nao guku thi guothe ni megutura manyaririkaga o ta inyui nake Ngai mwene wega wothe wa mwetire riri wake uria utathiraga ni undu wa uria mugwatanitio ni Kristo ri ni ari muthondeka we mwene muagirire kuna na amuikaragie murumitie wega amwikagire hinya mwarikia kunyarirwo kahinda. Wow. To him be the glory and the dominion forever and ever. Amen. That's my words. I wish you Merry Christmas, Happy New Year. Right. Damu invite you the githomo-ini and muguthina mbere kujitira andu. Oh yes. And let mwakorona hidera guka haringi inyona tutari na inyui. Tell people be sober. Be sober. Be sober. Yes. Nigetha ukurane times. Yes. Waga gucanurwo ni gucanurwo na wathaka uruithio ria keri. Wow. God bless you. Thank you. Personally, thank you kuri we mwene for kuduta nyumba. Thank you. Gutoma hote kwa jia kuma gukuja. Thank you. I think I would be so down. Yes. And also giving me the platform to tell people what I have. Oh yes. I am very much thankful to you in particular. Thank you. And the girl there, this is my young man here. Yes. Na management ya kameme. Negatho nyingi muno. Thank you. Ngai endari tukonana. Maundu ni mangai. Ona inywe Ngai enda. No tukonana ringi. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. Thank you. No nitugo githoma kanitha muthenya tutarugitie mwaka 29th of December. Priesthood here we come. Karibuni. Asante. God bless you. Wishing everyone a happy holiday.